Indonesia gam Jawa Island achun mul khana thilkidang ta khat anaumin hichimul chu galapat ivet le muldang banga normal ta danin aumin ahin mul chungnga chun thilchombe kidang ta khat aumin hichu angai za umto kilo pun hi Jawa Island gunung padang mul chunga chun rectangle shape a sung tampi ki koi khom mu thejin aumin hichi sung tampi khom hi angai za to akilo pun mihemin man cha dinga a hian tu a akoi khom hile akilomin a hi Jawa Island hi volcanic island a hin hizi a chu researcher hon volcanic sung uma hi chu thilaman dinga a het to hinti tia agelu a hin sung sample ho alauwa a khul zo nungun hichi sung ki koi khom ho chu mun chu ma pat hung ki pulut a hi ti a hin hedo un hichi sang som nga wal sung khom chu mun chum khana kon a khat khana hichi mol chung a hi hin ku pulut a anaki koi khom a hi hichi mol chung a sung khom ho mun khat khat chu simena ki tu chena ki si mu thejin a umin hichi sung ki si hi in thupi ta ki sa achim tha to akilovin researcher hon hichi mun chu a holun a hi le thilkidang ta amu be che un hichi sung chunga color tabang be ho chu carbon dating a bol lew kum sangni le janga a lui a hi ti a hin hedo un excavation a bol lew fit som ni noilam chun kum sang sagi le janga a lui thil amu do be kinun top layer a thil kum ho kum sangni le janga a lui a hi a leinoi fit som ni a thil kim ho kum sang sagi le zanga a lui a hi kitle hilai mun hi masanglai a khului khat anahi a hichi khanga inthu pita kum so ta lu na na kisa hidi a hi archaeologist kon khat chun hichi sanga thu hol angai lo dan ana phong do un azi chu science dung zui am him history hi kum sang sagi le zanga a lui a hi fit som ni noilanga imamu do di umlo di a hi ativin ahin local geologist ho alungu athai pun hizi chun hichimol chung noilang holbe na din core drilling anabolun hichi core drilling hi pipe hom mangcha a leiko kivuna leinoiza ipithil hile a umzo si hichi pipe hom chun ahin kaido zi a hi hichi pipe a kon kilado sample ho holna a phat sot pi lut zi a hin archaeologist hodinga hol ha sadi set zi a hi fit somni chana sample ki mu chun kum sang thuma pat kum sang sagi la janga a lui a hin fit som nga chan a sample ki mu chu kum sang som le sang khat le jagup a lui a hi kinin hi chu BC 9600 khanglai a hi hi chi pha lai chu leisit bu bang khang ki chai lang a hi tai leinoi fit jakhat chana core drilling a kon sample ki mu chun kum sang som ni le sang li a lui a hi hichi phat lai chu bu bang khang nunung adet lai ta a hi hichi khanga mihim a non civilization in mul sung noi lang pe a in anasa u a hi ti chu hichi sample ho a kon mizo si he theidin mudo theijin a umin a hi hichi thilki mudo hi thilthu pi ta khat a hi azi chu science a mihim hu umdol anaki se chu adi lodan a hin komun a hi recorded history a hi lo le history book achun mihim civilization hi kum sang som sigi le sang nga lui a hi tin akisunin hichi ji chun archaeological community ho chun hichi in ki sa hi mihemin asa a hi ding anaging chapovin a hi azi chu hitabang in hi kum sang som sigi le sang nga masang a mihim hon hitabang in sa na lungthim anei lo diu a hi ativin a hi amuhon hichilei noiza sample ki muho jingwang a hichimol chunga inki sa chu mihim sa a hi tin akisei thei poi ativin hi archaeology son thilamu do ho mihim khutnung mong a hi ti het chen thei na din bel mihim gu kiti ho a holun alangkhanin local geology son research abol zom jingun amuho chun mol chunga chun GPR le seismic tomography man cha scan abolun hichi scan a hi radio signal leinoi lang a lut a
lei noiza athang kiti ho a ho kha ateng aspit nop zi a ahom lai a ho kha ateng aspit gang zi a hi hichi signala ko na hi lei noiza ko hom ham lo ham ki hedo zi a le a sep itabang ham ki hedo zi a hi scannable now result lim dan chu researcher pa chun ahin hodinga amu masat pen a hi mul sung chun ahom tampi room len ta thumjong amu do hichi room ho chu adan dana a umin akizot mat naw lampi jok a umin hichi ko hom achung nung pen chu mul chunga ko hom to ki connect a hi hichi lei noiza room thum ho chu ale dan akibang pun achung nung pen chu anyau penin abana pat alin zemin anoi nung pen chu fit zakhat thu a ki sem a hin a room jong alin penin a hi kum sang som ni le sang li masang last ice is khang a mihim hon sakap jeng anabol jiwa iti hitabang thil hi anasimu a hidem heading khat chu hichi khang hi iron age bronze age le stone age sanga masa a hi hichi thil amu do ho news a ahung ki mu phat in Indonesia government in holding in ahung lunglu in a hol chil na divin local geologist ho lei a khu theina divin anaphal pi tawin president pa chun hilai muna chun ama ding in helipad jong anasiam sa in ama ta in hichi research chu alam kaijin anapangjin hi hichi thu hi kumsang som sigi le sang nga sang in luipon te tin archaeological community hon ananiel kal heun hiti chun local geologist hon ahin lai pan thil tha ahin hedo be hilai muna chun label hi chemjam le sumjong amu hi chu 5500 BC khanga kisim a hi recorded history a hi lo le modern science a kimu sumlui pen chu 600 BC a anakisim a hi gunung padang a thil ki khol achi jing lai jin 2014 in Indonesia president ahung ki khialin president tha pa chun archaeology ho apan pin gunung padang a lei ki khut le thil ki khol ho ananga asa tan a hi Mohenjo-daro le ancient Egyptian masang a human civilization le last ice age khang a mihim ho chu koi hiwa chule Java island a chu ipi anasiemu a hidem hichelai muna anacheng mihim ho chun volcanology a anadal ha a hi tin akiseje ice is bu bang khang lai a chu tui khang len tui jong tu sang a fit zakhat lama nem a hin tu khang a hichi Java island hi island hilova Asia gam to anaki zot mat a hi kum 12000 masang a ice is bu bang khang ki chai achun bu thang zo si jun tha chai za tui khang len tui jong khanga leisit mun tampi anachu a hilai mun jong mun sang lai achup lo si island dana do a hi Java island a mihim anacheng ho chu leisit chunga mihim dang to kitimat lova anacheng a hitai hichi thil ki khol do zo lo thusim hi tu ni chan a godung padang mul a jing na lai a hi hichi mul tabanga ki mu hi som tam ta ki se khom a ki sim a hin aki sa atil agong hi hiti hi a hi dingin cha a hi hichi thil ki dang ki khol a kon het do thei khat chu science in mihim hung ki sim dan e hil chi lu chu adi poi pathin hi a mong a hin bible a athu ki seijong adi mong e ti het do thei a hi achai na chan gei ne hin ngai pi jin na chunga ki pa thu ka hin seje ka ki pa e